Nah, sampai di sini ulun hendak bahabar. Kena tatamu pulang lawan ulun amang uboy. Jangan kayak ingat lah, tolong di subscribe bila ada ingat, tolong di like bila ada ingat, tolong di komentari bila ada baik ataupun baik. Terserah pian ja mapai kah. Pokoknya asal ditonton aja video ulun. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.